Moje ime je Cvijander, danas ću vam predstaviti jedan ženski sat, bele boje, mada možemo ga skoro i reći unisex, ali neka bude da je ženski. Što se tiče samog sata, znači sat je prelepog dizajna, modernog stila, u svom, znači, stainless steel kućištu i veštačkom kožnom, znači, narukvicom bele boje. Imamo belu, znači, prednju masku, kao neko zatamljeno staklo i ovaj, znači, crni zatamljeni okvir i dajemo određenu, znači, lepotu i šarm. Sat sadrži neobično staklo koje je piramidalnog oblika i koje je podeljeno u 12 delova, koje najbolje možemo vidjeti upravo ovim okretanjem. Sad se može vidjeti. Dobro. Ono što možemo reći, znači, vezano za sam sat, odnosno same dimenzije, jeste ukupna dužina sata nam je 24 cm, odnosno dužina kaiša. Prečnik samog sata nam je 4 cm, širina kaiša 2, a debljina samog sata je nekih 8 mm. Znači, evo, ponavljam još jednom, staklo je piramidalnog oblika. Što se tiče nekih nijansi ili šta već možete vidjeti, znači samo imamo oznaku kvarc i ovih 12 malih cirkončića ili već oznaka za to. Znači, nema nikakvih pretjeranih detalja, jednostavno lep i jednostavno, da kažemo, elegantan sat. Znači, u pitanju je sat bele boje. Po meni ovo je unisex, ali dobro. To je to. Vidimo se u nekim od sledećih klipova. Pozdrav!